Kuvvançlı günde, yaşlılık günde baltımızı koşup turuğa Allah'ın esik kılgay. Ona gelgen dastarkanları bulan yaşlılıkka jayılgay. Kelgen beleni onda kayılgay. Birazda taleplerini ondagay, emriye beket koldagay. Peygamberden şefaat bolup baslarına vakit ornagay. Allah Teala hasiyetli Mangistau'da kutluğumuz hayırlı mekan kılgay. Berimizge amaçlı savşılık intimak birliklergay. Allah Teala berimizge amaçlı savşılık intimak verir. Her vakitte başımız başında yaşlılıkta kuvarıştı günde. Bugün ötken gitken atavarları eski salıp oturgan mınандай azametlerin bar vaktinde başımız koşup turuğundan nesip kılgay. Amaçlı savşılık intimak birliklergay. Ashabın bolgay amin. Allahu Akbar. Amin. Bata berip atırgan Kaşak akemiz, Nefes akemiz. Al endi mına Izdыбай молдаga берейик, мына Куран катын чыгарган атамызга. Багышта Куран катым кылады. Дагы да мына Куран багыштап Куран катым кылайбыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم